Президент талаужукпайла качып келди. Бул мэр деген эл менен иштеш керек да, элдин үнүн угуш керек, эл менен эсептеш керек. Анан кийин эле машинага түшүп качып кеткени бул туура эмес. Үйдей алып атат, башкасы башкадай алып атат, жетет да. Үйдө коммунча Ece söyle berestler mi? Bir medya redakçasından söyle berestler mi? Ne oldu? Ne oldu? Biz bu жерде ушунча эл 1800 ишкер аябай үмүт менен күтүп турганбыз. Эми чындык барбы депчи. Бул жерде чындык өтө чылкырап атат. Биз үйгөн адамдар ушунчалык. Биз мыйзамдуу жерде турабыз. Бирөөнүн коросуна кирип алган жокпуз. Кызыл сызыктан 1 сантиметр өткөн жокпуз. Бул жердин ээси бар мыйзам турат. Ээси жок жерде турган жокпуз. Бизди күч менен чыгарып атат. Үнүбүз эч кимге жетпей атат. Биз активисттерди иштеп, президенттерге кат жолдоп башка эч ресми жетпей атат. Азыр мэр келип туруп, сүйлөп туруп биздин укпай өсүп кетип калды. Мына эмне деп түшүндү эмес. Бизге жооп берип турган жок жадагы акча жок деп. Бирок биз чыкпайбыз. Биз укугубузду акырынча койгойбуз. Жанагы заманда жашап. Biz de bu жерде 2000 деген адам бар. Бул жерде 2000'den her birinin үйүндө 4-5 баласы болсун. Ушунча бала чакасыны багып атса, 2000 адамдан 400 гана список берилеби? 400 адамдын списогу. 1600 адам кайда барат азыр? Пособие албаса бул жерде. Пособияга барсаң, телевизордун холодильнигин барсаң, Аллахта 200 как болушуна төлөнүп атса бул жерде. Buna men kızım aylanayın sabahın geteyim. Men uşada 25 yıl işledim. Hiç kim yok bolcum. Çandaya mı oturduk, başkadaya mı oturduk çıdak. 2010'da çayın hiç böyle yok boldu. 2010'dan giyin bana eski pazar büyük etkenlerin yanı kızılan bu yer. Çok basamına 15 yıldan beri kişinin anca oturağız. 15 yıl dele. Bunun altı dele soğuda kızı kışta Su oturağız. Görüp adamın şunca adamın şunca akşamı bir adamın kızı bir adamın kızı konca adamın böyle tüm getirmedi. Büyücük bandarımız durar, barcağı tentik etti. Kargan sarganlar kasap şunu bile ayda. Biz hazır 8 bin pensiyamenen kayaka yaşayımız. Büyüğümüzde üyde alıp atar, başkası başkana alıp atar. Cennet de. İyilikte komutça çıksa. Arendada durar. Arendada gösteririz. Arendada açık. Memleketinde fayda çalışsam bizge misal için arendada oturacak. Arendada cevap bir şey dermişten yok. Harapta koygunluktan oturduğunda gelecek ikinci etajında arendada oturağız misal için. Hazır ocak arendaga çıktılar degenmen ocak arendası 15 bin eken. Elesete yer akısı 7 bin ekicisi eken. Siveti yok eken. Siveti pazar bir kılıcı var. Tuzefir'de özecek en, Tuzefir'de durağız. Elde ukbayda biz karşıyız memleketke, biz karşıyız. Biz merge karşıyız, mer ukbayda, elde ukbayda. Elde ukbasan özün sözün söyle kur ketip kaldı. Biz ödül, narazıyız merge. Tuzefir'deyiz. Tüzefir'de Medya. kıskartmay Tüzefir'de özecek. Tüzefir demettiler. Tuzefir'de özecek. Biz bugün mer gelip bizim göğümüzde çeşber etip şunca el gütüp durdu. Emi düşünmeye kaldık. Mer nege geldi, nege gitti. Geldi, erten cevabımız getesin, göçüp tünümüne çıkıp getesin diye. Bu merdim ne deyip düşünse olur. Bul жерде бизге азыр келечек ушул жерде бир 2000'den, даже 2000'den артык дейин бала чакасы бар алардын. Ушунча эл тирилик кылып жатса, келди дагы бизге мэриядан
400 адамға место берем деп айтып отыр. Бұл жерден бұл немені 400 адамның списогына қайсыл жақтан алынды? Бізге ошол нерсе айтылса. Екіншіден қалған 1600-дан ашық адам бар. Алар қайсыл жақтан балдарын бағат? Біз мигрант болғыдай азыр Россияның немес ахвалы ушул болуп атса, қалғандар қайсы жақтан кредиттерimiz бар? 2-3 кредити бар, қанча төлейм? Мен былтыр ноябрда кредит алардын астында администрацияға киргенмин. Мен кредит алсам болобу? Келечек иштейби десем, иштейт ала бериңиз деди. Кредит алып ипотекага үй алганмын, и то ошо азыр залогда. Ипотечный үйүм калганын ким төлөйт мага? Бүгін мына меріміз келіп бізге тура емес информацияны, тура емес маалыматты беріп кетті да. Бұл мере айтқан маалымат ешбір немеге талапқа да жооп бербейді. Анан бір болбогон эле качествоны айтып кетип атат. Бұл жерде 1200 контейнер бар. Анын ичинде ар биринин аркасында бирден содагердин аркасында 7-8ден адам каржыланат. Бұл не деген ақмақшылық да? Біздің ойымызды ұқпастан тұрып, өзінің ойын ғана айтып қойып кетті. Бұл тура емес та. Біздің ойды қарапайым елдің да ойын ұғыш керек та. Біз бұл жерден налог төлеп атсақ, уақытында соцфондты төлеп атсақ, қандай біздің ойымызды ұқпастан мінтей қылып кетіп қалады. Мысалы, біз бұл жерден шықпаймыз, ушул жерде жатамыз, түні де жатамыз. Кетпейміз біз еш жаққа. Шығарып көрсіміз бұл жерден. Шықпаймыз. Урматтуу Хамжибек Кыдыршаевич, урматтуу биздин ажообуз Садыр Жапаров. Биздин үнүбүз жете экен. Биз канча кайрылуу жасадык, бирок жетпеди сиздерге. Урматтуу Садыр Жапаров, биздин үнүбүздү угуп коюңуз. Биздин мэрибизди бизди коргомок түгүл, кайра биздин укугубузду тейледи. Биздин контейнерлерди сатып алганбыз. Аны деле мейли. Bizde mecburlap köçürgөнгө hareket kılıp atат. Bizim kança baldarımız var, bizim kreditlerimiz var, bizde ukpaytap veririz. Урматтуу Тумейжан көрүүчүлөрү. Al gelecek pazarda soda kılan ben. Anan mer geldi, gelip talabın koydu, bizden talabız ukpayla kaçıp geldi. Bu mer degen elmen işteş gerek de, elden ünün uğuş gerek, elmeni esepteş gerek. Anan gene de maşinaga tushib kaçıp ketkeni bu tura emas, tura emas. Ha bizde de göçürgön tura emas. Aldaqa göçөsүңөр дейт. Aldaqa göçkön менен bizde aldı atat. 300 orun aldı gelecekte. Kimler aldыңар? Hiç kim almadı. İyi sizler göçөsүңөр. Bu болбогон факты бул. El сүйлөсө туру сүйлөт. Тараза дейт ел. Элдин укпай машина түшүп качып кетти. Мындай мердин бизге кереги бар. Мукожоевич, биздин үнүбүздү угуңуздарчы. Биз өтө кыйынчылыкта калдык. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы? Эми үчүн биз колубузда кызыл документибиз бар, өзүбүз кызылсыздыкка чыкпаган собственный жерибизден кул жатат бизде. Бүгүн соттун чечимисиз бизди айдалага кул жатат. Мен элди урматтуу мэрибиз бүгүн жолугушууга келип, биз менен эч кандай бир адамдын үнүн уккан жок, сүйлөшкөн жок. Өзүнүн талаптарын айтты, бекер места беребиз деп туруп кетип калды. Бирок ал да жалган болуп чыкты. Бекер места жок экен ал жерде. Беребиз, бекер места жок, бардыгы барып келгендер бүгүн чекеден айтып берет азыр. Бардыгы айтып отурушат. Барган жерлеринде эч кандай бериле турган места жок экен, башка адамдар отурат экен арендада ал жерде. Ошондо бизди эптеп эле сүрүп берден чыгарып коюш максатпы? Биздин балдарыбызчы, биздин жашообуз, биз наныбызды таап жеп отурабыз ушул жерден. Балдарыбызды ушул жерден багабыз. Бул эмне деген адилетсиздик? Bizde uğumuzlar, elden önün uğumuzlar suranam. Ayavay suranam. Bizden önümüzde uğup koyumuzlarça.